Biar. Ini Tu dah kuih. Ya kini kejing yaki ban persya ahalor kajing bam syamkia ban maromot mardor ne ban penbahaya kesurok National Highway ke Bahandriu. La penlong daga KS2 East Jantia Hills District balawan banis nok tilang da kiseng bahalang ki bana East Jantia Hills ki bakentup ke Jantia Students Union dan New Trap National Youth Front, the United Hills Movement, the New Trap Integrated Territorial Organisation, ke East Jantia Taxis Owners and Drivers Association, kinong ilam shnong kinong kitkam shnong ki kena skol bat kiwe-kiwe. Kum kadak ban penpau ya kejeng bitar halo kejeng lek menti bat kejeng lek amat la ka National Highway Authority of India ban maromot ikene surok kebelah seniu sebab palat pot kebelah kata om tangi kipat ba kari lom jantia ndrei wat ikiwai pat kibihat len ba kene surok ban lek cikijela kiberan nakatan stelam mini kinong isim bentah kejeng ki kelap long yaka kum kejaka kum keba kejaka kwai doka ba glasiang ru dekat terpar ban syong ba tiaka ya pedeng jong kene surok ba.